Tu diurit. Wang. Juje sar. Tengah jan hai. Alah tadi dan keren lah tri baru sisni ane lah sopang ngom kualiti no. Just delivered the bikes. Artli from them. Tam lah babriol lah biang. Tah, ni dikiduk sini. Siuk mah. Kelak sering stam bro sini. Siuk mah kebiang kan. Ya, kata lagi mana boy? Kata lagi mana boy itu? Boy pelantun di kamera lah boy. Hah? Tak punya book bag. Boy, ini kena. khoan mà tức là một chuyện khoan như nào đi lắm đến chỗ mà Masih orang video lah sukanya ada. masih ada link itu video sih Oh, pecah lah ada video dah. bro kalem bro Bilang lah. waktu ada poster nih oh po 8 hours to deadline. Must the ferry the pensa. Ferry the pensa. Who does the pain? Dang the pensa, the ferry the pensa. Tak. Kau ni awak kau belang lihat entah. Kau rasa everything. Itu alhamdulillah nomor ba yang alhamdulillah ni diubah boy the famous boy love of my life ya lagi naik ke kampung mana mana sini kali ubah sebentar sebagai ni kebaik gini orang senang ni kebaik gini too good. Okay, kiki berang sak. Tu. Woi, yang prung hapo bultu. Prung lu kan? How? So, Shibuji, nang ni karkhana? Ini sebiji. Boy. Lai bija lebih mau. Tu beri kata kan di kom Joshua. Tim lang lah balik aswa yo akan lebih lagi. Endap segi main kiba bisu fitting bisu tek mula ni. ini kau ini jangan om dari saya bilang kalau mau susah ini Boy tengah try dan jingek tan mula jumlah trimit. Kom Joshua. Terisa. Ni mana orang ni? Ya, ni pendap sini main part. Ni. Ini ni, weh tu. Main pan. Tu kini kedai kau ni shy. Cuk apa pendai? kan ini apa Dan. Latina. Shibuji nang ni na terkena. Tadi ni we see. Pendek boleh baik. But boy lah okay nomor sungguh hap ya kata. Di kamu progress boy?
Bien. Bien, selesai flight long ready ban long modal. Now we're ready, Insha. Tip top. This is Insha, mah. Kali itu. Ni the official model yang Smart Garage. Dah. See you, Insha. Kita mungkin sekarang 5 jam. Ini ke platina fitting mentah buat ka 180 hai. Ni 180 hang ni. Almost done wiring lalong. Spark kala winding la start. The only thing left mentah kedai tang ke ban pin krek pun krum. So kita gawe ke stem ke ban ya lang sai. So almost done. Perfect pula ada blood sendan. So that's it. Ada skepor ni bom jasa. Sumer. Hello guys, ngabadi boys. We are on site Joka Summer Festival, Joka Arena Entertainment. Tingin adan hangi, iki baik berokal apa pilot. But check them out. Pulsar 200 Cafe Racer concept. This is a Flight Mahindra. And this one is a traditional concept that we've been talking about. Midan nu paila, midan ketu, bikin jadi taba, tangki. Buat kini kisum paila, buat kiwe. Nang ta kani kiwe di platina. Scrum tracker concept. Okay, custom paint, baru height, customized, and kani, wait boy. Logo. Oh yeah, this is Smart Garage, man. Smart Garage. Okay. Kan. So, hari ini dan baru height. Di program keempat sedang, boy. Sedang ya, Jepang. Kita ngipin kan, kita ngipin. Please, Jepang kita kabam. Kabam tu dia. Kabam ni. Oh, nanti dia show dah. Siapa setengah kepor tak? Setengah kepor ni. Tah ke sound nanti kita pergi balik video hang tu. Kita pergi bilang wak gimana yang pendap hang ni. I think it's almost done. So this is the place. And we are fortunate enough in your ETV 10 in your display today. So this is it. And we need to model dream task ni. Aha. Kan? More to come.